kithomo kia utia na ubundi. Kamba mbere kuga bwana mutharimi nthiguru ino ni chenjetie muno nuntu most of the time urethira Gen Z barabarani baya kama tete mbao ukethira mtu nyana kama tete rubao rokiru chiri rwandikito there are no jobs. Kogu thirikari ni thukiti initiative ira yona it's good yena modernized curriculum ira igetekiria muyuthi uyo umbe wakwaya those skills ombe kumagaru kanja ombe gwitetia na kama kwe bwana mutharimi there is no one point ndarombona bantu baba rutete kintu ta masonary electrical engineers kana barabara ina courses yocho ubundi na carpentry paka matete matege na kwambao kwa barabara imba juma kiwe. Kogu from that direction vikari ni kuona the business ya change these Gen Z's baba wanakamana na yana skills na yana modernized curriculum. Na tene twari na mutaratara jwa ina ndituko ini mutaratara jwa CBE competence based education ya grade 6 twari na assessment ya grade 9 bagitonya nande ke grade 10 irani senior skills mutaratara jo na jo kilometera muno kithomo kia kwiturutira njara ngogi na njara cia kuwengwa kana skill based education ni tia kithomo kia CBE gikwithira gigitonyana na kithomo nakio ni kia TVET kana kithomo kia vocational training. Bwana mutharimi kamba mbere na kuhesha thiguru ino ina Ministry of Education. Na ngi enda ogwatire thoganio riu o wau nontu mwerekeria aimbira twite break nontu bwa ontu bwele buthatu tukethira tugicokera. Thank you so much. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Jino waranire no bichichia Meru TV na There FM ukaigwa kuri nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni yaku gukorokera email yetu eriani merutv.complaintcenter@gmail.com kana utoringere thimu gukorokera 0114 190 962 Meru TV chionere mwanya. Tukwithira tugicokera mwerekeria imbira kadina ka mutambo gokari kagi gutenyera indi na shinjorwa technicians bakwithira bakigwithia pilka moja pili na kwithira bakirekebisha kadina ka gokari gage koromirira. Bwana Mutegi tukari yiki pura CBE na kile kithomo kia nandi CBET kana CBET competency based educational training. Bora idirite ingitapere kile mitandao ya TVET ndio kure. Bwana mutharimi ngweteki nkuri gukwira gatwambirie na kumenya this Ministry of Education imbie equite specifically equite 3 state departments. Kwina State Department of Basic Education, kwina State Department of TVET na State Department of Higher Education.
State Department of Basic Education neno ikamatete the primary schools na mwanka secondary schools inclusive of the baba kwa CBC the CBC junior primary junior na senior secondary. This nyamura iende into etawa bitok na kuma kwena the higher education ira iende to Beatrice Inyangala. Arafu indi agakwa Bundi no wende kwina PS State Department of TVET etawa Dr. Ezra Moria. Na agaende nogo skills cio ngwairi. Na specifically no ntu mumerugia kanyire kaina wi mwene skills ino kambuge muthikiria na mweresere specifically mantu ma mitungu. Mitungu iskuru yambirie mwaka wa 2015. Kwa ugu mwaka oyo we are very happy ito celebrate birthday ya mwaka wa 10. So we are celebrating the 10th anniversary mwaka juu. Na mitungu ni kurite nkurukia borantu bombe kuigo bakithoganiria. Mwanga muthiru bara baingi batwire bamiji mitungu Technical Training Institute na no mbere muthikiria menye kuma thaino urataraie imitungu National Polytechnic. Na mawaruku yo nimbi yareta kana ni siasa indera ichenda nonto kainge itugakuwa kidira ni Eldoret kataka ku Media City etiante nikinyerete kiwango ende nonto kwa siasa kana mantuja mwingi buraja indira jagitonywa siasa na ti siasa chidite itonywa kana ni bibienderete bigitoma mitungu ya Polytechnic. Kama mbengebuge Mr. Mutharimi mitungu tia teni twikite a National Polytechnic just bati kuwaigirwa rieto. Mitungu National Polytechnic ikurite pole pole yakura pole pole na yegwa yena a very good management. Specifically they know kambaririe the chief principal. They know the principal kairetu na chief principal Madam Mase Kirima. Wirera ariterete skuru yenu kuma ko ya kuma Meru National Poly igwerenge inyote mba kwandika gazeti. Tingo kwandika gazeti chieri. Inclusive of the management, Deputy Principal Madam Pauline Gitonga na Mr. Njagi. Na pia the registrar, the dean and all the staff. I staff yerutaniritie. Utugo na muthenya na nya as of now kwa staff bandu ba school. Kogu mitungu yereveti to kuringana na wirera yethirite wekiruteka na plus bari that the quality of education ire gutweka ofandi bandwara. And iko kona capitation money kana capitation fund. Capitation ni yaga ugo yagoya. In fact, elbu ni release ambia chiacho. We have the scholarship. Elbu iko release besa na ngo kwa ma comrade bakiuga ai bado kuno kame mahali. Comrade wewe kiugo no rata take the initiative ya apply. Na actually kankwire Mr. Mutharimi twina youth baingi muno ara na comrades baingi ara no the no population it is over 5,000 within a very short period of time. Na no akatwenderete gukura no to like this January 2026 we expecting almost 2,000. No to kwa mukira ritoa baingio. Funding model ira berenya tutonya capitation buraigirite pangrata no kire mutaratarajo nikuthite kuri na shule bidito egie funding model ira arito na boba batibitira bake ekibonjoridia wendi na mbere na kithomo kiao bamoba thite bakiwa kuri na pangrata no nene ya mutaratarajo indi nguko yakawe uyu katha ingi we no nete pangrata no ya burabangi bathite bakona pangrata no kire funding model. Kama mbuge Mr. Mutharimi kira gintu irachima gikiro siasa lakini nigo as of where I stand ndara mitungu irungi na kira gitutethekiria muno na arito betu babariara this funding model help ne thungagira yaritwa scholarship chithungagira chiaritwa kuguwa na murito atwika enrolled bantwara tigute da batu very patient wetera kabato atigo toki ndai thirikari ende tutishumbura na murito provided ngwetie with the time ngaya kubwerechera the logistics check mwari thora kuthungia skuru ara na bura akaomba gwikuria na ombe gwitethia na bura omba kugwatanga capitation yeno. For example no igituma ntuma nyota program. Nyota program ni support mu youth yeyote kuma miaka 18 mwaka miaka 29 na ukathi guchunguza bwana Mutharimi mwangatha ino no thio kethera kwe batashugulika na mbeca ira indi bai muntu gakaretero mbeca gitandani bai kana igwa karetero Kwa na mbere on correct kidira nkaidira
kiangaratania ati nyota program kendera inya gitonya mbeombede kire mantu ja kurutanwa skills cia obudi na otea kauli atiri thirikari gikwenda kuikia ngugi ira these polytechnics sigwethire ikirotha kekwenda gucithukia kana ni tia mutaratara juu kendera i partnership katika these event institutions na thirikari kana thirikari ka igaigatia anakienine mbeombede kubarutana courses ira bombike kwethira bakiamukiranya kirishughulisha TVET. Kambuge thirikari iri very mentioned na ku empower mu youth na mtu yeyote urari na aranja yeyote ura ari eligible kugwata the funding yenu ya nyota thirikari iri ogo na kurungamanwe through the TVETs mwanka yakikishe akuachieve his or her dream na it is a kind of a partnership Mr. Mutharimi. Thirikari nyota program inenkanira around 50,000 imbecha chiomba kurira muritwara akarikia skuru nontu bwa gintu kirankaya kwerechera something we are calling modularized curriculum iratugutumika modularized curriculum kamba mbembuge thirikari ne onire antu barinja muno kana ukathio kethira muritwa kuthi university lakini aya kienini kuruta gwira aya the industry ugatwika atina ubundi bora abati kuigwena thirikari yona the best way ya kuthiria mantu mamonthe na plus mu youth ura na thia akathukia kagita karamu no na university TVET chiongwa mu youth na thugaginya mianka 3 akithoma so thirikari ni onie the need na the need ya mu youth uyu atake the shortest time possible na arafu aya aetethia kumenya na TVET na umagaruka nja athi go practice kintu kirathoma so modularized curriculum igaukanitwe into terms na bwana Mutharimi no wangu agigichere within time imwe muritwa aliuma yana certificate as opposed to rira twathomaga ria wathiragia mianka 5 no ria umba kuona certificate uthi kurata kuthinja guchwawira also nondo kithomo kia miaka ina ikumanisha kwina units kadha cionde kethira ikirutanwa atangu kana nitia this module ikwethira ikiruta kana short courses ikwethira igithua na module cia otamo. What is happening bwana Mutharimi murito arareja for example kandukie course ta automotive engineering murito araria aya module 1 kuri units ira tukamutrain kwi kithomo kira tukamunenkera kira abati athoma module 1 enderea module 2 kwi units ira abati athoma module 2 enderea module 3 progressive kwa enderea murito ya module 1 for example tigo tukamutrain engine tumutrain braking system na tumutrain fuel system twathiririagu muritora ukaya kwigua na kwenda kuongera ubundi nkuruki kuri field ya automotive engineering agachoka enderea module 2 module 2 ria kaya tukamuthomithia suspension system tumuthomithie bodywork na tumuthomithie vehicle electric for example no wona muritora no akathiete akiongagira kithomo giake lakini ria twarikania no module 1 katwa munenkera certificate ya kuthina u practice the three things kuona ni certificate ira ari na competency in the 3 units engine braking system na fuel system so ni gwita ti yo nde yare amwe kai subdivided into skills specialized skills ya manto kenda murito mwethira amenyabo akaibanga nabo kana akaendelea kithomo na manto ja kithi kumenya kila kitu si ndio na kuikiuria kiambata kindirite igishumbura ciari no mtu kaingi ibakira kwithira bakirwa registration ya kithira ni TVET ni ngirije ende kugathira kuri na iraita wa hidden changes ndio kumekithira nyakire modules ida thirikari ndirite ikithira ikiringira debe kukethira kuri na search of hidden changes ile kethira ilio kana kwithira no mtu mashukuru kwa bidii January rungamiri ba mashukuru ba ugite na tunande no mtu competition kuri na mpangara kano thirikari ite kwithira itutumira kanyamubura tubati kwithira na tukethira tukiongela mbesha awatuka nara musheri arare yangi 40
area 50,000 kukethira kuri na percentage ile kongelwa kuma January babwe mpangaratano ya manto ya competition like an institution ibo kwendera burena iko that pinch kana babwe mambo iko sawa mbele iko sawa kana ni mujari nande ale ngegura mwana nande toka digie kwendera kurena ileta wa hidden changes kambwe bwana mutharimi education itarire kwe kwambiria urambagiria riri na uraya gutirikiria na wagatigati kwe baba nengagirwa the nini kenga bomba kwendereithia ririra kenga ya utwika complete tigote institution wabanda kwerechera turi under the Ministry of Education na turi under the State Department of TVET kogu onda ire nenganagirwa thirikari tigo gatuthukagira muti wayo anenganirwo nuntu nchongo yinagirwa wara wegirwa kibere kuruthatha ikuringwa kogu ende tigo mitungu National Polytechnic rundu ruru ajire na imbigetu a lot of complaints na other institutions lakini tigo we have very many mechanisms of kuhakikisha arito betu bakuthoma bakubena smooth running nundu interest yetu itithagirwa iri kwembia interest yetu ithagirwa i murito uyu magaruga mitungu National Polytechnic akari hata nanja baira tumuruta tumwira na industry ya tumwira ito wata feedback na interest yetu igwepewa feedback a very positive one twiro murito enu mbwatureteriaga ena discipline no bundi bwena bwagau to bundi bwa muchetho na bwana mutharimi ti wote tietereta twina any difficulty yes thirikari niongere the amount that is supposed to be changed lakini ti we are fully depending on the scholarships and we also depending on the help and also twina partners baingi muno kogu pinchira itatwinyiria muno lakini still mutharimi ugakara ukama tumugongo utietera ura ukama thete ugutha maguru wagakara ukama tumugongo nugutha maguru maku leo gukutha maguru maku mbere cere muthikiria kubikanya mugaka nini at least oya nako nonto meawa nako murungu no thia kuruta sandaga ende tiotia tu ta sandaga lakini no yana kama kidogo at least na tio kenga tomba utwika wanatugetagira mbechi ile ciaku kwikanya mu at least twina kwa kwiran akura tumatio kidogo tio tugatika tukenda ithio thirikari na kwigento wari nyota program na bura thirikari kwendera kionjorithia mbiombete rokera ngirira 50 nacio ni grant of course partnership ya thirikari na World Bank na lakini loan na Kenya bae ni loan mugitio goti are so in real sense timbesha shoderi timbesha mugitio goti akendera akigaramika nonto kwira mbiombete ndibwo imbesha shoderi na ukimenya iloni thirikari ya Kenya ni World Bank na loan yo thirikari ikaria tira isule mruto akaria irandurimu ni omukenya akaendera akigaramika kuria irandurimu that said beshai 50 mwana akwamukira kana mbembete in that sense akwendera akiamukira skills mukona yaka ambiria ngogere ko shwage na ngiri 50 kire skills ira ana kana mbembete baje bakiamukira kire our technical institutions kama mbuge bwana mutharimi wana Biblia yongo ni ugaga kiguhaye gitio no nene bwego na mbere mu youth urari na anja mehekuthuka runi wana ria bakuya na ara itukubera ba apply loan to help na ndi very sure na wewe Mr Mutharimi at one point kuharo wa apply loan to help lakini odin tu bakuyira muchi bakuwata makora bakwira no retie rundo arwetu they are very patient wangale ukawata something arafu ndi ukipimira kubanengera na bwana mutharimi it depends in institution yera mwana orathi ti ure hatu kubathomithia ara mitungu we are very confident mwana uyu akiuma abathi ku akiruta gwira na the modularized curriculum ni ufeva ugo nonto number 1 mwana wabo athia nyume meri 3 nja atena anything menya athia thena kintu chochote wana wakarega no tina tofauti no athire school no high school thaino akegwa very proud ni guta muthengi nguma mitungu National Polytechnic ndina certificate ithatu kanengane an example with building and civil engineering
iva kwambiria na unit yetao masonary na ukathi kuraitha masonary for example nio iri one of the key areas ira mtu aomba kuruta kuri housing nini program affordable housing na thea warikia masonary ra for example wirutha civil engineering lakini ukwamba warutha unit ya masonary rira umagaruka after 3 months wanawathi na aramuchi for like a break of 2 weeks ukiwa wina confidence ire kuthii ukethira nyomba yakwa ukathii ukauria wira ta mufundi na kambuge for example ukathii in building sites uri ukethira nduke mbithi mono mtu eruta wira tabatu era tubeta andu bamba mukono ukarewa 490 lakini nuago uyo ka change maisha maku within mieri 3 leo gachoka na ara nyume ya mieri 3 utichoka kaire uri mtu anjara ngona utonye ke industrial linkages yes bora moritwa athiria ombiga kwithira akia attached na gutonya kiri market kwithira akiritite ngugi ke wakira ombikia kwithira gikirimira kiri shukuru ya Kiogundi inde uni curia kira kwenda oria kirikio ni ye mitraka ya kidikare na besha i 50,000 nukuona ka shumbigia kungana miakore bamwe bakuga mbesha hii shetu nyingilana shumbigia kwethira ikionjorithia mtu bwega na ukithia kire kiu ngina tariri dual training ira ikwa proposed through mutatrajo jwa inyota program na training yeta na mbere kire shukuru cia training kambuge bwana mutharimi ngirira 15 bigani na urakugiti kugana inkwama na ati takugananga nonto kanekanire for example costa ya electrical engineering bwana mutharimi twendoro muritora nyume meri 3 abati kuigua ari muntu omba kurutha installation ya stima testa yuma shilingi 50. That is the key thing kule electrical muntu yote wa stima na pliers kuma huko ungi no bundi bwa burenjara ciake agutumira 50,000 ira kati acitumira bwana mutharimi ikumutethia tuge for example ya tukumutrain mantu automotive 50,000 ni kugana kuya na kumurira bichire yake na kumugurira toolbox nyume meri 3 au megaruke athi garage na athi garage we are very sure utira karo akawira nonto for example twina arito baingi mono bari for example CMC Motors baonde baguma wa mitungu and we are gaining that courage ya kwera muthikirie munthi tigo tiruta muntu okaramuci kuungirira 50 achirutira mathabu wega nonto the problem with the youth agapo ngirira 50 lakini athiambe alinge sherenge toro yonekana kana athi na shouting kana achienyangia lakini mndura aomba gucitumira bwega they can help him na utie business wanatukaritha aruti biashara bo miru baba nene ukathi ukari nabo bonde baambirie na something small na murungu na thalima nyaki ukinini tira sima murungu akonenge kiki nene kengo twiga ukuthalima no akuthalima na ukanini kengathia ikongagira kuringana inyera kana bindiera ugekira to kwariria ile modularized training weta manto ya dual training kambuge tigo twina privilege na mbere muthikiria menye munthi katoyete aginya kuhakikisha agutetheka twina kintu gitawa dual training bwana mutharimi kambuge ikona nkero wira njarani nonto ituruthiite study no atuonete youth betu na kamba membere cheriri what is this dual training turutana na muritwa ara mitungu national polytechnic for a given period of time kuma gutuwa we exposed to the industrial setup then for example nengane aritoba catering to wear the training for 1 month the next month takwira 5 star no kuringana na skills ira wethire tuko nengerete most of aritoba bathiaka tuge for example 5 star to gwatha thimu tukero murito tu twenda kumurekia nuntu number 1 ena skills number 2 they are very disciplined number 3 ena moraro yoyo kuruta wira na number 4 ana no ambition yake iguchwa wira
Koguo ende ukithira murito ora wana nowe ngwati kwenda ucoka cukuru nenya inu ni itwikite ndi a challenge gutwika inya rito betu ba watawira inya bathawe kurikia cukuru. Koguo ende duo tigo tugagutireni mitungo kuma gutu expose kuri industry na industry no kumanya na wira na ntumo kwa nkiuga duo training igwera renjarani. It is upon where wo na gumu yuthi wo yomenye nkuruki wo ye utare kosi yara uthirone na kuthongia program ni andu tigo tukaiwa tu very free na twina a very able industrial liaison officer na madam urarungamirite mantu madu atimamaga. She is ever looking for companies na ara tukairana betu na hana babu bakwata wera nagu. In fact kiri ana 80 batumbite kwira industries within the last 3 weeks. I can promise you ito ko wata feedback around 60 but this August kuno already bawadi wera 60% kana 60 out of 80. Okay. Ni a good percentage. Ni about 85%. Exactly. Na ni nyam kere ni eno de otro meta proficiency. Kulingana na CBC. Sometimes politics isidera gitonyera ndwangi mwanya cia kithomo. Na shika nyoria witi na mbere bo mugongo. Nonto kithomo kia bata na nitugira ukiria mugongo. Indi rira siasa mbaya cia tonyera ni kwithira kiangatania mantu yeye kithomo na mu kithomo kiri kia bata. Ituthirite tu kiona kujenio gatira vyama vya arimu bashukuru janga thegoro wasu indi narua ni werite baki call off mantu yeye strike kana wika madaga jao nde na nandi bajoki iba ya jokitie ripoti ni teke Constantine Wesonga inde mantu yeye GSS wande kanibwarimu bugikirwa siasa na minti mutaratara thirikari kuwa nande affordable housing iba kulenga mantu na skills tigo mantu na nyota niba kulenga mantu na skills utukona yaka TVET ibo tumika chini dada ya siasa kambuge bwana mutharimi ikaringana na angwira ukenda kuraithiria runtu wenda kuraithiria from the political angle ngaetigiria runtu from the political angle ni kutethia the youths runtu affordable housing for example it is fully based collectives nundu kathiuka raitha babo ndhe bari with that housing program they are products of TVETs. Specifically I can mention a few babo umete mitungo na thaino housing program ino meru bareo plumbers, masons, carpenters, electricians endi from the political angle. Number 2 wana mutharimi na kwera TVETs chire under the State Department of TVETs. Sure. Na at no point warawegwa arimu ba TVETs bagomete. Na batigoma nonto one civil servants. To civil servants tutiumba kugoma. Ida omana kuga at one point okona tuge polisi andamanite. Etiandamana nonto already you are a civil servant. Kogu tigu kithomo gietu gi TVETs. There is no one point kibathi utweke interference nakyo kana gigatweke interference nakyo. Nonto kutiro arimu kwa banda manite. Aritwa boy ban no abanda mani lakini arimu bobo at no point ukethira banda manite ba TVETs. Na tukia ile mantu ya banda mana kwa aritwa. Kile tukujira some polytechnics ko yokira mboto ya aritwa kana romorero aritwa kutharikira administration and so on. Ni bibi dhara bilina dina gatika administration na aritwa mankaba bakireta strike. Kama bana mutharimi one of the reasons administration congregate the student grievances before chi ya gutweka ikonenea. Bwana mutharimi ukaigwa wina murimo ukarea gutekira initiative from the one go murimo jora yothi yayo ekora. For example ukaigwa for example utumuika kiongo kidogo uka assume na wina malaria at one point no watho nyi cerebral malaria mutharimi ora turona vizuri studio tukamwethea na barabara ni
na kwa mara 30 tukambirio shangari jamaa uyu bwana itwamona TV kara ndirata mwa tuika ende tukambiria gwikira na harogwa lakini utiubuga kwigwi ento harogwa igotwika atatiriti murimo ora from the basis na nigo ingo appreciate the administration ya Mitungu under the leadership of Chief Principal Madam Mercy nuntu there is nothing that she doesn't solve. Introduction ukiweta Madam Mercy aumite Meru Polytechnic. Na Meru Polytechnic ni jikene manze in fact I think utonderi cia gokwa baki windia maandamano. Kaba windia maandamano ai kile utongeri. Ari. What I know about my chief principal Meru Polytechnic ni jikene na mantuja maandamano sa. Kambuge bwana Mutharimi for the length of time mbithiritwe ndi under management ya Madam Mercy, I'm very sure utiira gumba wa experience maandamano runguro Madam Mercy nundu for one nayo mpaka ku solve thina ira ciaritwa at the grassroots level na gikuikio gitema withira mando mama kuthi mageskarita mongo gethe arito be barabarani and you know the consequences. Na that is why inya Mitungu tutima ndo strike nonto we are able to handle everything. Sure. Na kwe kyurika batankwenda kwendira nke source kuma kerewe nonto kwe muyudi kwendira tutegerete kiri kabo gesiasa ntukenarwa akira kumenya most of the marketable skills nonto skills ni nyingira muyudi umbikia kwendira kyamukira creatives akana polytechnic ili nireko aswa kulingana na assessment yako we mutaalamu wa kidomo umike kuwa na ugendera ukiamukira na anywhere in the country umike kwendera oriento ne aya kambuge bana Mutharimi nkimo tarite utichikaba lakini nkimorite no agumbe uchikaba na ngigo wikumaanisha kule courses ira ti utofete a Mitungu National Polytechnic na tigo tu ina departments kadhaa. For example kama ina department ya hakwa mechanical and automotive engineering tu ina courses ta automotive technician. Ti technician riedore technician kwa baingi ba ye bare mistake ti the normal technician yo kuthugania kwina change ino ya the curriculum mbere beta automotive engineers lakini the ino bare automotive technician twina courses cia welding and fabrication ara Mitungu twina industrial plant operators bai baba ruta wira na kampuni ntache majani weru tea factory and such na shoti nyingi Kenya tulisensia plants Kenya ni baka ibena ability ya kugira bakiambiriria a plant na ninka imuno Kenya na tekume kyuri kyakwa ni marketability ndigwa itima kitako kangwa tere muyuti uragotegerete akenda kumenya some of the most autistic tutumere that one because zira na sio au migemea baba inge bathomi Kenya no 8 million of the youths whether bagita mashukuru na most of them by jobless kira to kwenda community ni rate ya unemployment in Kenya hivyo ndo kuri na vocations na kuri na polytechnics kenda kutendea ndio mbide bana bo abagira bakivutura ngogi na njara shia pongwa ile plants kidogo ngui kwa ndani ngui keba okay wewe kosi nyeta batie kumakia bwana Mutharimi na ndo barabataganaga in this country one of the job opportunities ya ndo barabataganaga na ndo ba plant nigaukanitwe twinto industrial plant na babangi ba matinga maba kuruta barabara tigo to faka industrial plant na as we speak they know no ankwere yani kwena requests tia lito batano kore dual training companies chi atwira turetere ni baba industrial plant to ba training na to bana nkerewera na that is open for the January intake kogwende alito batano for example youth baba rinanja bakumbigwa irigandire zingirendira wako atire
rwanya ruru tano tafadhali ithiguo yoro secure January na bwana mutharimi mbuga ukanengera kanya kwelaborate skills no chia mitungu na by the end of it ukona all of them are marketable kiri mechanical ngukweresera kiri mechanical department twina automotive technician twina welding and fabrication twina industrial plants inucho tumenjete on tudungia kwa electrical bwana mutharimi we train just 3 courses 3 courses inu ikintu kimwe electrical operator na electrical technician na mtu wa stima bwana mutharimi operator na technician ikaringana na level era ya module wakinya at level 5 era twa meta certificate no wetwa automotive operator electrical operator at level 6 no wetwa electrical technician na bwana mutharimi kambuge under the modular curriculum mwanya baba iwe nimbi ingomenya koina uraginya module 5 uraginya module 6 ability kana skill ya operator na technician mwanya go bubeba iri units ira moritoyo wa level 6 akagathoma for example wa level 6 aka advance kuri management skills for example aka yaro the units that ya life skills kana yaro the units that more advanced kuri field ira electrical na bwana mutharimi nge flashback kwi module curriculum kambuge training ira tukurutha thaino for example electrical itina mantu maingi muritora ya kurutha for example electrical engineering mitungu national polytechnic tuthia na story mbingi cia kumuthomithia nundu number 1 arathikari nionire tobimoto kubathomithia bitiko batethia nundu for example mbere nwethagira thoma mantu maingi lakini wathi field na haja ya client istima for example yankane na ugathiguria nduke mbithira mbingi ikuthuka mathabu at the start tio tuthiamanagirira mathabu nundu for example nguria bwana mutharimi no mbende njokeria kiuria ki stima wankana nyomba gwaku na gotarithio mathabu ma arithmetic progression na Fourier series ikumania uthi bantu ikumania ithoma na kumbira uitha kurutha electrical uthigwiro mantu ma Moses akiona the burning bush na mantu ma Vasco da Gama uthi bantu tutethania mbendere kuma electrical ndungire building and civil engineering twina courses ta masonry masons nyomboti ntuita wako that is a ready market twina courses cha plumbing twina courses cha carpentry twina courses cha land survey uthi ndu umenda ndagito bwana mutharimi twina courses cha civil engineering na twina courses cha building technician urithite courses incio nde bwana mutharimi especially the building and civil engineering there is ready market murito wana akithomaga atiumba kuganda nkomama ne ora akitha courses tuthungire the next category ya hospitality bwana mutharimi uthie ndu hoteli itakendelea kuya na hoteli uthie chikarawira in the cost of doing business in Kenya bwana Anthony cost of doing business in Kenya it's too high nonto kwa manto ya kiuchumi kenda withira your assessment ya bura murito miga kwithira agibidia untu kenda nwethira akiuda kiri maisha ukiona bura economy aithira ina kaumenyo kau kuma kiri mutaalamu ya wenunto na no ithira kuthia course na aithira akona wira indi nuntu kwa cost of living na hapa na pale kuibangania kidogo kaumenyo kau kenda karena inya bata nuntu nguo kare mamta life skills ile difference katika electric operator na electric technician kanini kau kama mtu na kuibangania kimambo hapa na pale kambuge wagu bwana mutharimi mtu ura kuthimwa nka level 6 gwikithomwa kuongera na mtu ura awari kwambiria level 4 ena potential ya kuthimwa nka level 6 na mbuge thirikari ni aruthire kitu mzuri mono mtu ura level 6 athomaga akauma na a lot of theory akaya kurungamira mtu ura level 4 tegithomera ukethira mtu ni engineer lakini twakanga ayarithe yiga erecho imuntu ura mwirenye bundi agana betire yigarira
wewe ngo atiumba kuwaigera igara agaigera kabiru atiumba kwa rain maiga mara indi level ira muritwa uyu riraya akwenda gukinya no ayo agakinya na ugukuga muritwa kwi sustain kulingana na buchumi ba presete waungu uginyira hospitality mbuge kambererire kugera igane kuthawa kipu. For example at mode 1 mtu kwa thomdi mantu makuru ta kicks alitoba wako bo barutha birthdays kweli mutharimi wana murungu akomena hata waethira yani kiumia guthira no tie muntu acerwe kiumia niko it is very hard muritu uyu na batikuigwa aina that mind ya ku adventure na kuraitha how the economies athia gure mutu wake aya ruthere muritu ora kick na by the end of the day akuhan a living na stira kithoma na kuri baraba tungaze tekiri bitende kinande ngende ngiko atabali batatu inya ukiruta wandu bako kumuthia kwina final finisher junior kwina Lydia Daki kwina Jackie Nganga Karuru Meriti kwina Lilian Mwebia na Corina Frida Goge Otispana Princess Rehema ni baba ingema ile kiuria kiorwa ni final finisher junior. What is the difference between national polytechnic and the technical training? Kama mbuge thank you bwana finisher. The difference ira yagira between technical training institute na national polytechnics. Number 1 kambuge ngito magira example yetu. Thirikari ni concentrate muno kuri these national polytechnics. Na kigirio kira giofawa ina national polytechnic kiruthagiro gwagu lakini kiruthawa na andu tofauti as opposed to TTIs. TTIs beruthagi kigirio kia SINDAC tikuta mitungo for example as a national polytechnic tuyuthagi kigirio kia MINAP tutireni arito tugetha antu from outside baka set kigirio kira tugetha antu from outside baka maka kigirio kira tugetha antu from outside baka evaluate bagarotha kindu gitwa quality analysis yakirokera lakini tukabanengea certificate na tukabanengea certificate itocherero SINDAC kana tuge baba kuruthagia TTI bagetagira mweri umwe agagero ya anga sijui dini tikigire Nairobi angambi tiari tobetu twabanengea certificate ciao tayari by job market koguo ende baba bagato bagireni mbere babange batoba. Okay, thank you very much. The director kana mwelekeria andira mada yetu yametupa kisogo idari mwele ukiruka mpoi ya leto aria nikienda oruta parting shot kana gambi boko mumuti ukigweta inya mataro kirimbio mpindi na inya ukigweta kira kia mwisho akira tutomba kudira tu kigweta. Kama member appreciate this chance naambire mu youth yoyote urari na aranja mitungu national polytechnic iri ogutebia kambuge kuri ya youth baingi mono withagirinya na biki patena skills twina programs imbinge mono na twina different partnerships ira tumba upatina na cio tuka aid we gukuthomera ara mitungu national polytechnic. We are the best and the newest in the town na kana tugaga waga ciara wa akura cio twaciarwa Meru National Poly lakini spindi ira tuthungirite neo kiri categories ya national polytechnic ispindi engerere mono rwana rungero taguria mpembe na meri thandatu ti gwitu kumba kubagura makanda mara kogu mu youth uri hoti ora enanja urakumbigwa nchumi thungu national polytechnic wuye gwitethie na wumbe gwitethie maisha maku still kwena program egwetwa RPN recognition of prior learning bwana mutharimi no request unengera kachire mbambe mbere sere recognition of prior learning kuri antu baingi muno baina aranja muntu ena skills yake ena ubundi bwake lakini barwaga tafadhali nchumi tungu national polytechnic tukunengere barwera kenga gumba ku apply wira na kambuge for example nengane an example as we wind up we bantu twanya uchuru lakini tu uchuru tabwa uru banyana ruto na Raila na Raila kwa bantu twanya uchuru na antu fulani umwe ari kiri welding industry na uyo unginwe ari kiri carpentry industry na antu bara bagire tenda ya county nontu bakora barwa tafadhali wiguri na haranja ukimbikagwa njumi tungu national polytechnic tukunengere certificate na walk out umbe kurutha maisha maku na
Ndiye kana wanengania namba ya Mitungu National Polytechnic. Thank you very much. Nontu bwa kanyaga ku ututetia kwareria mantu jegi kithomo kia upundi na utea na ukitariria bata ya kithomo ki na bora muntu umbikia kwethira kiguna gukurukira skills kana umenyo bwo kubithiria gugina njira ciawe wengwa mbithire ngigweta bari batatu nya tukiwenda bara baithirite bagitutingatira kiri mitandao ya kinandi nontu nya bono babata nenya ututegerete gukirukira signet gukirukira go live na gukirukira pang. Thank you very much. Nya bara bari kiri mitandao ne Freezer Liz Lemi Mwega Princess Rehema Final Finisher Junior Karuru Meretiwi Nikimathi Julius Murega Lilian Mwebia Jackie Nganga Evelyn Josphat Moriogi Emike Nati Morin Kinywa Moturi Jack ne baba ingi ba Joshua Budi Dennis Bae Wendy KE Alex Motedia Lewis Jackie Kiki Vani Queen Makena Ken Louis Douglas Mwiti ne baba ingi ma. Thank you very much. Notobota na bero kutukatira kirimita kina de Meru TV Kenya YouTube at Meru TV Kenya unbeto akabwe podarimi isho karinda kasheto kiri gikabo kia siasa na watu kimura yiki kidomo na kyo kiri etuge kia muwokeria mugongo kidomo kia kyobudi na utego kurukira CBET kana curriculum based education and training inkwendero koro bubwela.